Abusuan for me chiachi obia e mo obia koba e de by Grace TV so me gidi say twedi ampo nyankropa dum abusuan obia ho ye mesre say obeka ye ho na wa like na wa comment na wa share abevo na wa subscribe be ama for friends we nya bia hwe me say obeye tin am sure na wonya also akoma so ade ma yinim say na no kwasi ada na the late dad Lumba Charles Kodjofo so oye nyame dia afisiada ma ye ma me Akosua Serwaa ne bakoku Pong e de nkwansem ba be chechere ne ma me re e be share ne ma me den se ono okoye ne bay onye ne ma de bia da e da Ghana ma nyina ase na busia ogupon asa babiem abechechere nsemu ankasa ensemu a Ghana fonti ase ne ehia mu nkyeremu na wabeka obedi ne ma me ho adanse ye pa o chese ne ma me Akosua Serwaa de ono hu ne se oye God sent ne nyame na ene de no e baati as far as so afenye no nko a chese ma me Akosua Serwaa se o si danso e wona brabom ye du bi gra manfo kan sim gu no so o no ye din o so na semi na nyame oni hwe ka afo wodi that Lumba so ho dance ye enkoden a na ewo on that Lumba ntem se that Lumba si don se ne ba ye nti ube kai kra odi din bo nyum bia me mampo ni di yo Kwaku Pong we e bia na me buada o chese no one tin hu jai ema that Lumba plantation the palm nut plantation kwa na wo Kumase an carry ono Kwaku Pong and I know hwe so man nti chese ne papa that Lumba de abile bia o kai da ne maame so o kai ne papa de bia o do sonkom ya na wo montem e bra no mo ware mpo bra ma me Akosua Serwaa that Lumba e ware e o Ghana ha if ya ware ansa na okoye Bonham de o Germany 2004 no na ye ni Kwaku Pong chese no ho no bia enya asem kito akwa abusia o de yen ko ho na yen ko tie ni Kwaku Pong adanse ya wodi afanya maame ho wow very emotional uti abaye emotional na bobo mpa ya se nyame na amwa na o man ye matoto yi na bibia nyi na atenten ne pepepe ye bia maame Akosua Serwaa hia bia nsanka na nsentimi atum twa aso bi kwanso enko ye mianko ne enko tie Kwaku Pong maame Akosua Serwaa ba pini nsemo ya tudwa emotional ahe kwa bitini so ri nti me masisi ai ba ya ka bi beto wase ya so yes sister ba kwa say onim but me news of person be body did atu I text me na me ma accolade no but yes sister did mo jima aye akos omoye agodia wa ba idie na ne Akosua trending mama a big shout out my sister ya big shout out say or making it possible na ye bra what take time out busy yes me ba chama pai boni kan pum to say ene dey Yami aduma no so no ye me ne kasa ye kwa ente biasa good ye the nyame ase say nimpom eye because eno bebre and akoso but genuinely adofo bebre wo app isu a omo pie ba ye say there be and I'll commend abrochi for ma whether you are for or against the truth of the matter and say bebre na ye ma no mo bo aboso e di be defend ye maame Akosua Serwaa na enura na ye one day Kwaku ye opapa kan chini gu ye udi voice bi beto emframem na wadama me pacho e ba ne sen for the very first time na bebre nti won kada including myself say o app you so there o hwe se the normal call me pacho enra no e de na e kan say enka mommy de oyo ma me preocupa o be frɛ no na nka wa hye nim kwan e de wa hye nim kwan wo phone so ba me pacho e de ne ba e ma e koye voice because I trendy pa kwa chire eye and it touched a lot of people. I want some the words of encouragement people really felt say Mama Akosua Serwaa needed at that very moment no utimi e de beto abontene Kwaku mpacho the end I be now so yes say we take that movie na send it here sina dedika no match ya na match ya wetifo nyina na afi mother was say wa mami say opportunity we yeah that was so na ne kro wom so no say min kasa our platform be aso the live but this is the first time wow yeah me kasa nana ya any other for nyina ya blessed me da was na afi leading on so jija tata in fact meeting nana ya share meeting so wa mana ya kesi pa wa mana ya kesi
Mama na guess. Yes. I mean, yeah. The chance 1 year no nanka at least no now I can team Germany. Yeah, okay. Yeah. Yes. Na me participate yes. but unfortunately no meant me alcohol. Na as usual no de bia no say me in no me friend no ne kasa but this time around them me imagine say me hear something different. Okay. Na me how far e be say say e see o me onu Yes. Wow. Na Kwaku yehwa eno be bree ena kofo mommy on kasa like say ni say na otie in real life no say na mama akosia say otie because it looks as if say otimi holding on to no be bree just say somewhere kofo ka meaning say on tissue 24 say by there one or two be twa na sum. How is the response? Like, who says still she's pressing on, and I say a button and I hear them. In fact, me quite me friend of buy you because I mean, Obi your bonny cry now, the papa. I mean, they used to go into your sentiment, Sana me friend. Now, the chance on Pekasa. I didn't be a tuna or on the Odiaman coupon. Me kai a baby. Ombre tag ne tonu so no sa tag no yes why you remember say na I no kra no ye ko fa radio fo ba fie say maami be cheche ni nsem ogi tumu but e duru ho no o say there be still out there manyame very careful akon no katwa to say there e be bia ansa na wiase be wie no ne hu be sane ansa na wiase be wie wow nti ono join say on kasa o de ne bibia ma onyankopon me pato we de wadaruma asema okay na I am abom pisa kakra say sa eye asem kakra ke aye kan wase nipa bibi ni mu wo ye say enka mo di ready for crab eye bibia ma odi tu so okay mo mra na menka ya sati bibia ofie o so nko no ne chain side no initially ogi tum but e drew the right time no say o so ye no o hwedi no say enya hwe o de bibia ma nyankopon nyankopon be sign ho ansa na so beba aba and this was many years ago Achepa. And then lo and behold the day came and pa yes sir not just mommy in a way no ohunu achichiri kwachi sa de be kan na me kwa me yeah me that just me fans was saying come kwa to na abem okay because I see emre ne so a nyame no abepe ne kwan afa so a ebe sign ho na wiase nyina abehunu eno na yehun so truly say a course so ewo the last me can say the last year that Lumba normal me say coming to the end of na brabo na ni wiase or anane brabo bebo wiase no or yes our birthday a year otimi gina yeso boldly de ene wiase nyina di san komo no e clear ye ma sanity no clear sanity na ye besa ba mommy su be ba before that me patrol that ana deal me kan sa Kwaku na say na deal in a relationship ne as a father no to you no say na na tie wadaruma no come up because palm nut plantation sem na me hwe wo Ghana ansa na me tu kwan palm nut plantation wo in career actual side of baby me na me ye hu adwuma even though na me accountant or baby aban adwuma me but weekend na hona na me wo ana me yes adwuma man yeah it's na me din sa as well from time to time yeah I see iti na just wona na hwe sa adwuma no so wo in career say de wo kyerem kyerem no ti na tem bia one no edi insa wo so yeah right and so na odi be free Ghana obi to ede aba right now so what is sabio nkofo kansem the one him said ye app yi so enoma etie
between Mami Akosua Serwaa and papa the DL. Na nkofo kan sem preduasa say yapamo no yagya no sansem no otibia say na na eyewo say ya ware ne da je nsem ni bebre wa onim happy so say nkofo me pa cho otibisa ayana sante mu ya sefem pa because obi o ha ase wabone siremu na all kan onim the all kan because o fe na bisan say on fa asem na all kan ho evidence bra o nyama but no abeka de gu nipa nanim ase kwa dance ni nyina no nya ne kure bia me tama ya ware me maame na miswa na me wo ho ya ware me maame obom so oh wow na me wo ho o ti ase traditional marriage no na kan me pa here that one na me wo ho o ti ase and there has not been a single case event me hu a e kire say aware no ninu ana o majai bibia sa ensi enti sansem nyina no ye obi na watena ba bi na wabo ne siremu na omo ekeka degu maame no fu enti sa ba kokora wow na eye unya maanum so no sena etia utai no mu di nkomo from time to time because I know yet say prempi yes ye mo man kra no mo ja mo mi ho na mo tu na jeje mu sena tie Kwaku enye no se meja no wa san community min ni kasa from time to time ni kasa de bia ya ni kasa ono so frɛ me ene na ono bi kan frɛ na pa no dina say obeka say ruda rather sepro any keys ya ye de titi media isu na chese ye sorry ana ye twa bi gumu a abra am say wanya call kakra o munyai na mo amofre no ene Kwaku Pong entry enkomo kakra enye tebia na said what can is the very first time and we are happy to have him here ye besre adofoni na at this time sisia say ye hwena yetimi eden ye nyina ka bomu na obi aye ade best boa maame no say indeed you say open maame na asema me pacho sana say ye kono I will say please no question me pacho cheek or chic me pacho afin waba nyabote common ye twetwe ye bibia otiase okay enti Kwaku mpacho otemenka mpacho betunga pa okay afina em say enipa ni biso aba be ka ho ye ni Kwaku Pong ena twetwe enkomo ewo hanom enye bibia se de ma ye twe ni ba ya matiki little opportunity ni ebusa kakra bia fa ye maame no enye ye maame na ye topic for discussion say ye di ni besi but the voice note na or the tone from emu no touchy nipa bebre no enuti na ye ne na banti enye se bia ye bekọ deep to issues bebre bia asa na yetime ja ye brother no na watimi akọ ye de se wo ye enti Kwaku ye de ye no ma ye nkomo twetwe ye ba awie ye no de mesrel ni se anase de me pese o kan na wiase nyina eti emayen say ade a if you think say it's okay for you to say kabibi che maame Akosua Serwaa chitafo a yes ye wo app so go do bia a na nipa ni bi so abemu ye abu enti Kwaku words to sa eye nipa yi nyina no ebe ye dien wadama na afi yintimi nyae wo emeye nko say omo abemu abu because of one or two misunderstanding ye mu die bemu mbuda die na wo ka kire sadofo ni nyina they make me can say in fact say nye mumun chechiremu a mode be chechiremu a Ghana fon dodo na ti ase a na nka info ebe diama ye busafo no say ebe be chechinsim nti adwuma na mabɔ ne de mabɔ adwuma pa ama ebusia no ama ya de na abeso bia wabutu bia ma no moto obi an hye ne ho nkran na the keyword is mum yanka ye humbo miko ye fight for ade ba ko o di ase yanka humbo na ye nyina ntimi se ye nya adwen ba kokran po na ye man kambom embra na ekwan obi abeso ofa so na odi achieve the same goal no o de ye mfa sa akwan ne so na ye nyina ye ntimi mfa esere ento maame no akoma so ne hia that's right Mr. Nkabum
enka mu nyame sha pa Abusia nti Kwaku Pong no asem no bi ene yakọ akoti aba the first ever interview awaye eno no ya o chese na maame Akosua Serwaa de oya God sent to who say nyame esu ene odi aduane mu Kristo su ene odi aduane mu a chese o dance o na dia we nyina ma no ye baako ena afei ye nyina menka emfa ntutu asobo a ye nyina ye beti bi na nsem na mfram yes maame Akosua Serwaa sabio wa poison ni kunu abra na entisa ensem no nam ye man Ghana ha mfie be se du ansana that Lumba na enye mfinhye adusia Bayview village on Cran Accra original simpie so and also o mama nka asem we na nkofo se me Akosua Serwaa na wo poison me Akosua Serwaa ontimi nye sa da na me spine na twumbare ma na ye say opani we na ye say ni ade mama e champo de me call hospital ya wo san mama iti in a glorious style ebra na wadi mfinhye adusia 60 years na odi na woda enti osesa bra beto odwa na ye huhu oga na mamu ase o maame Akosua Serwaa a poison ku that Lumba no abusuafo yes omo ko fansem twefo aba na maame Akosua Serwaa assignity isan se be be se wa kodru no oyi wa no kodru obi a enye de bia dada maame Akosua Serwaa jitum se okay mo fansem twefo mbra ese twefo ni beju na maame Akosua Serwaa mekasa o se da bi wa se na jo ni hweka o na sem nyina ma nyame na nyame na ebedi na asem ama no ampa maame Akosua Serwaa nkasa obusua ye man Ghana highway ewia se ewumi ye bodo do se na obi ka asem to so a obetime nya abote se de obi apebia wonka nyame abedi masem da bi sabi obi gwa ho ye ka asem to so na okobodua obi gwa so na the opposite for na ade ebam ni ade a but Kwaku Pong che se maame Akosua Serwaa o se woni hweka o de obi a pese o kafa no bia onka eman samtwefo na abafi o se ye maame me sign ti faduabo ana se o me sign ti emfa se yes wa poison ku ade nyina o se won kasa ejina mu afinhie duachi na nyame no a ofa ne bo a won to ntem no ono a ekasa aye ednam that Lumba na kasa da bi me Akosua Serwaa ya ma wa no ontimi nye sa da na ye spine ensensem na man ba ya ekoba ne se nti se maame Akosua Serwaa yu bi a on pre ne ho emu atan nti on se na se ku ansem ba yi ensem amanfo aka afa ne ho nyina o se me ni hweka so du bebi kura ma ya maame Akosua Serwaa chitafo ni bebrebu fu ise ono so ma posifo enchichi wo mo a e kan nsem we ha adwende fa no e ma obe kai so ba bonte be kasa em se yo fa indike mu kam yeti bi se o so ni hweka ordinance ma nyame na se nyina na be hya se e bread the poison nsem ko ato ne so mfinhia be si du na chese obi e ka bi no oye din nsem drofo ko ba o so won kasa ordinance amenyame e na wo mu abepem sa bre a se be 2024 that Lumba e sanity fefefe e ma bibia ya asomdwi afi Kwaku Pong said that Lumba ho adanse o se that Lumba a lovely father ya chese o mo ntem no obe wo mo ntem nyasam keto na da bia meka na ma reference nyum that Lumba nyum o se obobo na do fodi bia me mempo ni di yo Kwaku Pong we bia na me me buado obone bani din e di ne ba na ho adanse se on tini hu jai na Kwaku Pong say that Lumba the palm not plantation cry na wo enkawe obeka ya e bra nsense no kuma se high court no ya na Kofi Usu kwina da ka ka se o Lumba na owo afu e won kawe empatem na Kofi Usu to park nso eti ebu akwa nti abule bia se that Lumba twam on se o koye ni kuma se no o kon kawe abefa tano so ebu akwa so no afasa akwa na so na akwa akogo na akwa o chese abule bia that Lumba twam ewo ebu akwa akọ na fuwe ewo eye nkawe hono na o fa na Kofi Usu to park enchen wo fi na akoche no Kwaku Pong se ebra na o Ghana no ono Kwaku Pong ya accountant na we sua de o ya ba adwuma e wa accountant as an accountant na so ni na mu no na weekends on a kwhweda Lumba the palm nut plantation e wo enkawe and the man di omo de na o ntem go pa bia omo kasa ya omo di nkomo se bibia be ya so nti was di se adwuma na ko se nyame ya adom obi kwan ma na o to Africa na ha ekọ akwantum e na yi na enim se eye oba efiawade no a ya maame Akosua Serwaa Lumba de ekọ so o Ghana ha 1991 afia pema ko de okuno ba kwa sana court awade ne be ko so Bonham Germany 2004 December no efie de na ekọ so 1991 afia pema ko de okuno ba ko e o kuma se bon so take area ho no na osuade enso no ho no bia
te onim ɔyɛ witness to the course na ɔdɔ sonko a ɛwɔ ne maame Akosua Serwaa ne papa Daddy Lumba ntɛm na afei wɔwie na ɔkyerɛ sɛ ɔno deɛ onim sɛ de asɛm yi mu si yɛ den na nyame na yi wɔn a ɛtaa yɛ maame Akosua Serwaa akyi ɛde wɔn baeɛ na wɔn nyinaa de nkɔden ne akɔpapa bɛtaa yɛ maame akyi abɛpem sɛ abɛnti ɔda obi biara a wataa ne maame akyi ase san sɛ na nsɛm no si teɛ ebi kura yɛsi 17 years wapa ne kunu ebi si o wagya ne kunu hɔ ebi kura aka sɛ sɛbi o mesrɛ me ka ɔpam ne kunu ɛwɔ abra ne nyinaa na adanse ɛwɔ sɛ ɛnte saa but ɛbɛdɛ na wɔn abusuafoɔ ano yɛ ka nsɛm wɔdi gu wɔn so no wɔn atumi aba abɔnten abɛsan wɔn maame ti sɛ nte saa wobɛka koraa bi a amanfoɔ nyini wɔn bɛka sɛ obi amfa ne nsa bɔ nkum kyerɛ ne kurom kwan sɛ na wɔ sɛ ehia sɛ na mina bɛyɛ adom no wɔyi adɔfoɔ aba adɔfoɔ de akoma pa bɛba na ɔbɛgyina mu akasa akɔde ama maame nti ɔno kɔkɔ Pong deɛ yɛ ɔyɛ maame Akosua Serwaa bɛpɛni ɔda maame Akosua Serwaa akyitafoɔ nyinaa ase obi a wataa maame Akosua Serwaa akyi ɔde mpa wɔpa bi atena akyi bia ɔdɔ bi ase na ɔsrɛ sɛ saa bere yɛ ɛwɔ mu deɛ nka bɔ mu ɛna maame Akosua Serwaa akyitafoɔ nyinaa wɔn bɛhia sɛ bia mbɛtumi aka bɔ no ma kɔnkɔden aboa ama nkwamni aba ɛsan sɛ wɔn de wɔgye die sɛ mo ka bɔ mu na mo kɔnkɔden a ɛbɛtumi aboa ama sɛdeɛ yɛ ɛwɔ sɛ hyɛ maame Akosua Serwaa anum awieɛ no ne nsa bɛka he who laughs last best nti ɔbɔ mpaeɛ ada obi ase na asrɛ sɛ obiara ma nka bɔ mu mmra na kyitafoɔ amota maame Akosua Serwaa akyi na wɔanya saa nka bɔ mu ɛsɛ fata na aboa ma biribiara ɛtumi ayɛ so nti abusua these are emotional words from the first son as the first child of your maame Akosua Serwaa Fosu Kwaku Pong in an emotional tribute to say dance here wedi the afane papa Daddy Lumba ho afei ne maame Akosua Serwaa omodo ene bibia ho anese wani ense okache kwa me dance say oje bre na ohwe me de kwabena wosu ha by Grace TV. Subscribe what it the only probably the best some macro bye bye.